U sred jedne od najsušnijih pustinja na svetu nalazi se nešto neverovatno. Ogromni crteži ljudi, životinja i neobičnih oblika, toliko veliki da ih je prosto nemoguće razumeti sa zemlje. Ali najveće pitanje glasi ko ih je napravio i zašto. Nazca linije nalaze se u južnom delu Perua između gradova Nazca i Palpa. Ovo područje poznato je kao jedna od najsušnijih pustinja na svetu. Kiša je ovdje toliko retka da su se tragovi koje su ljudi napravili pre više od 1500 godina sačuvali do danas. Ali ono što ove linije čini neverovatno nije samo njihova starost, već i veličina. Neke figure se protežu i po nekoliko desetina metara, a neke od njih se protežu čak i po nekoliko stotina metara kroz pustinju. Među njima možemo pronaći prikaze kolibrija, majmuna, pauka, kondora i još mnogih drugih geometrijskih oblika. I tu nastaje jedan problem. Ljudi koji su ih napravili nisu imali avione, moderne mape, niti tehnologiju koja bi im omogućila pogled iz vazduha. I tu se postavlja pitanje kako su onda uspjeli da naprave tako ogromne i precizne crteže. Za stvaranje ovih misterioznih geoglifa najčešće se povezuje drevna civilizacija Nazca. Ovaj narod živeo je na području današnjeg Perua približno od 200. godine pre nove ere do 600. godine nove ere. Drevni narod Nazca bio je poznat po neverovatnoj keramici, tekstilu i neverovatnom razumevanju pustinjskog okruženja. Način na koji su pravili ove linije bio je zaista jednostavan, ali vrlo precizan. Uklanjali su tamno kamenje koje se nalazilo na površini pustinje i otkrivali svetliju zemlju ispod njega. Tako su nastajale ogromne figure koje su ostale vidljive hiljadama godina. Ali najveća misterija nije kako su ih napravili. Najveća misterija je zašto. Postoji mnogo teorija o njihovoj svrsi. Jedna od najprihvaćenijih teorija govori da su linije bile povezane sa religijskim ritualima. Pošto je voda bila najvažniji resurs u suvoj pustinji, neki istraživači veruju da su Nazca ljudi pravili ove crteže kao deo obreda kojima su tražili pomoć bogova za kišu i plodnost zemlje. Druga teorija povezuje neke linije sa astronomijom. Neki istraživači smatraju da su neki oblici bili povezani s položajem sunca ili drugih nebeskih tela. Međutim, nisu svi ubeđeni u ova objašnjenja. Zbog njihove neverovatne preciznosti i ogromne veličine pojavile su se i mnogo neobičnije teorije. Jedna od najpoznatijih teorija jeste ona koja govori da su Nazca linije povezane sa vanzemaljskim posetiocima. Naravno, za ovu teoriju ne postoje naučni dokazi. Ali upravo zbog toga Nazca linije i jesu toliko fascinantne. One ostavljaju dovoljno prostora za pitanja i maštu. Među stotinama geoglifa neki su postali simbol ove misterije. Jedan od najpoznatijih je kolibri. Njegove ogromne linije oblikuju savršenu figuru ptice usred pustinje. Tu je i pauk, čiji su detalji toliko bili precizni da su se mnogi iznenadili kada su vidjeli prvi put ovu figuru iz vazduha. Majmun sa uvijenim repom, kondor raširenih krila i figura poznata kao astronaut također privlače pažnju istraživača i posetioca. Iako znamo ko ih je verovatno napravio, i dalje ne znamo šta su značile ljudima koji su ih stvorili. Za narod Nazca one možda nisu bile samo crteži. Možda su bile poruke bogovima, možda deo velikog rituala. A možda nešto još uvek ne razumemo. Nazca linije su dokaz da drevni ljudi nisu bili onoliko primitivni koliko često mislimo da jesu. Bez moderne tehnologije uspjeli su da naprave nešto što i danas fascinira ceo svet. Hiljadama godine kasnije njihove poruke i dalje stoje u srcu peruanske pustinje. Tihe,
misteriozne i pune pitanja. Možda ćemo jednog dana otkriti pravi razlog njihovog nastanka. Ali do tada ostaje jedna od najvećih misterija istorije. Ko je nacrtao ogromne slike u pustinji i kome su bile namenjene? Neke priče se završe, a neke ostanu zauvek, baš poput ove. Ukoliko vam se sadržaj dopao, ne zaboravite da lajkujete video i zapratite kanal u znak podrške. Vaš gospodin X.